Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Nik ay la chol, ut nik ehkwila kulbal sahun chik reheb lika kanhel solok salisantilhu, yoko chikulak sali oshlahu reheb lika zolbal, shtakik lika zolbal re li oshipo chakain, chirish lihu Éxodo. Lishkolomi lika zolbal chiru li shamana inashye, li tabernáculo. Utliqa versículo nakatausa lihu Éxodo capítulo 40 versículo 34 ut versículo 38. Toha naklichok kishmuela lishmuebal lichutam ut kinohak lilok lahmuebal rikin lishnimal shlok aliqaqwa. Shbanak chikutan nahilang lishchok liqaqwa sashben lilok lahmuebal ut chiqeq shamchik nakutung chiruheb chishkhuni li ralal shkahol lah Israel. Hokain kik ulmang chiru chishkhunil lishbenike lah Israel. Lish holomil qatzolbal chiru lkutana inashye lish sábado liqaqwa manak lish hilobal kutan liqaqwa. Ustaeb likomon linkanek eshkuluba nakli sábado haan li tsaqal shkutan liqaqwa Dios lish hilobal kutan. Utinkanek erakh shpa bankil chimuko shokbal. Shbanak nek eshye maakwa la ina judi. Abanan li sábado, makwa reheb a judí chimukorreheb las adventistas del séptimo día, chimukorreta jonak chiklich ut, re liqaqwa Dios, ut lisantil kutanain, nakaye santre, shbanak liqaqwa kish santo bresi chak likutanain, ut kirosob de si chan lihu Génesis, sa shtiklajik chakakwi liruchichoch. Nakatruchi shtawbal sa lihu Génesis capítulo 2, versículo 1, sali versículo 3. Kuan akwi ebli komon linik yokre nak ebla judío que shtikib shokbal li santil kutanain ut ke rabish ben kwa nakik ehek li chakrabre li ki ashtesik re lah Moisés sashben li zul Sinai abanan moko hokanaktakwi ebli ralash kaholach Israel aknekesh nau chakchirish li santil kutan sábado sachak li capítulo 16 barkwi kicholo bak chiru hebli tenamit Naksash kwak likutan tentote shok kui kok chakach manak hayal hok iyal li nekesh tseka chiru hunkutan hayak kui hunak nash tseka hunchina chekachak limana salish kwak likutan manak salikutan viernes tentote shok rekui kutan shbanak chiru likutan sábado li anita shikta ekchish sikbal limana retish chik chiru likutan sábado mokotesh tautachak utkokanak yehek Shokomak li hokialte tseka chiru chiklikutan hun, chikomak li tentote chik, kwokshiomak li karut tentote kwokshi, naruna katawain salihu Éxodo capítulo 16 versículo 22, sali versículo 29. Kahultikak nak eblish chakrablikago Dios ki ashtesi kreheb ut nakatawre dali sali capítulo 20. Utlikatsolbal chiru likutanain nakatawakwi sali capítulo 35 versículos 1, 2, ut 3. Nakwachchabasinkil chokagwe li Versículo 2, nashye. Chiruko kutan teshk angelak, aban lishkuk kutan, oshlok imbilake ban, hanak tsakal hilobal kutan sashkabalikakwa, chish hunileb li tek angelak salikutanaan, te kamk. Sa mahun ochoch, te esham, sa likutan, sábado. Uchbanak likutan sábado kwaskuitzin, mokoyal kahkwi junta likutan, nakanaunak, kishokman, shban likakwa Dios, ki santo bresik ut ki osobtesik akutanaan. Mahunchik likutan ki banuk re ho kish banu liqaqwa Dios re likutan sábado. Ho kanak mo likutanain mokoyal junta chikutan hunnaqik likineble juntesal. Likutan sábado na balik aruna rakshkut balchiku. Nashultikake tuh anakkuan. Nakliqaqwa Dios haan lakjobtesinel re lichoshachoj. Hunchik linaleb linashkut chiku likutan sábado. Liqaqwa Dios naraj kuank qikin chiru likutanaan. Shbanaqaan hunelik rajshraj kuank sashyanqeb eblish tenamit. Utqilaqeb lish tsaqob linalebain. Nashkutaj kwichiku lishkulunik saqayanq li Mesías manaqlaj kolonel. Naqakshmakob chik likuinq. Liqaqwa kishke lishkiechi omain reheb eblikuinq. Hokanak likuinq nashnaw naqliqaqwa Jesús tol kulung sashbena ruchichocha inchikyolak ut tohretal taq ashok sashbenish kwankilal lima usahkwinq
Junchik lik aruna shkutaj kuichikuli kutan sábado, hanak toj retal sa jun kutan liqakwa Dios toj kuan qsashtian qeblishtenamit shbana qaanchaq li rajom challenge qsashtiklajik ut challenge naqkishtiok tesichaq li choshachochain jokanak naqanaw naqsali akruchi choch taqashokaj li sábado nashkutaj kuichiqu naqliqa kolbal nachalk kaj kui rikin liqakwa Dios la o utlijo kyalebli neke paban kre naqliqa kolbal nachal rikin liqakwa Dios tentonak taqakwot sakwidikineble juntesal ta atinak chiqish chiruheble juntesal abanan likolba ibaan naqakul kaj kui sashkaba li rusila liniwaqwa Dios junchik rehebli nalebli nashkut chiquli kutan sábado haan naqliqakwa Dios haan li taraqoq atin utishbanu sa tikilal sashben chish junile li poyenam li anika te pa bangre aknaqanaw karuli te shkul abanan li te kuluk re li qakwa salishtuame li te pa bangre li qakwa Dios ut te shkul li qakwa Jesus kholak kololebre te shkulak kwi li kolbaim ut li khune li kituam ut choqela o toj anaqkwan li kutan sábado nashkamchaq num tajenak li qosob te sinkil ut ángel rusa li qachuam mukukaqta kwi re hilankrik in li qak ángel renak liqak ushle balak kuita hilang krikin chishkhunil likaru naqil chiru chishkhunileb likutan utnokoruan chishyalbal sayil li khona la anrikin liqakwa Dios utkuila tokh mahina gatsaqon sa khunaq reheb lichud manak mahina gatigib shokbal likutan sábado keretal naqtokh kwan la honal utliqakwa nakachpoq naraja utbal mokotachkanapta khunes makak chaq chiru liqakwa Dios Bantiu shakwenak shinaguch beni chiru le jung amo kain se le qak angelain nakatkoy beni sa junchik le qak angel